أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori mjunra o arwe masiwa ya Komor. Wakomori mjunra o bonze mo Komor. O haini bahanu kaundu mjunra o ngarambushiri yao ni rehma na amani na usalama. Kwa lelo inu renge fursa inu ilirje banuri oneshani babe wa alaikum salam wa rahma o jeru oneshani babi harumwezi leo masiwani abonge hamani zor ko mwambiani kawaida kari hundurongo ngardum juzani ili wandu waelewe ezilo masiwani abonge ezani hatibano sukalelo madambili de situation ijunra o harmo mji wa fumbuni habaha ngardo jari mwanesheni banu mana harmo mji wa fumbuni ngabu takriban ya ntihu banu ngabu situation ilo nziro swafi kiasi utosha harmo mji wa fumbuni ngolazi wao hamezinga wajusi wa hamezinga kabatudi hamezinga mraile wendo hizo namba o njamba fumbuni ngabadi hao mezinga shafumbuni watilo harma kuvrufe ngardo jar zibenwe banu rionese ze habari o mada ya bili de dossier ya hozuri wadini na fundi Musa Adamu na la salasa semfumo tia bira tioneseza hangu fikra abonge izortahao ilimonesheni banu sukwalelo ngardo jari wonesa ukari wono avoka Maître Tajidini hafanya point de presse ti Aleban Moroni ya use dossier inu ya uzuru wa dini na fundi Musa Adamu na la salasa ngardo jani yobanu leo ri nanuwe mbabi wanduwa elewe mbabi principe ya hatu kawanusi kartina mnduri mwani yao kartina ngarwani yao haki na maendeleo abonge wakomori jimla kaudu banu mjunrao nyoti pia ngarim ni kauni zinto sasa salamu nimwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori rangu osikuma mafanu ya njia harmashesi wa Shamaore omji wa fumbuni ngotino marisiza haku omji wa fumbuni hata ngabafanyao arrestation wandu wazijuao watuhunda bahati wa zamba shasisi katira ziparisa rizitundu rizirambua kakweli zenongo hizo demana rajitolea banu jeri zambe rango sikuma mafanubu wa Komori ya undi haukana nge harumashi ngujihundu harumashi wa Shamayoti Shamaore omji wa fumbuni ngu haruma problemu ilo nziro kia sautosha akabanu habahabu wa Komori il faut menacer le bandit ani les terroristes et mondio ani banu ma terroriste nde wanrua hezinu haba hangwa ladimu wanrua wa menase halafuze menasi hizo zija wanjia balbala na uhara haukarangu haba heze serikali wale nizo amina udhibitifu wa ukana ngasina mwananyasi mfumbuni yenda ya rengwa wa minizeri halafu ngudo nuwa zononde yeufanya zononde hende harengwa hafanya 48 heures au gendarmerie ya uziswa masuala ya zononde yafanya ongu zifanyo hindi engu hulizo wanru hindi yani yabo yo de balbala ya serikali wanjia uhara rangwe akti ya fanu na vanu izo dizo rako zamba dirizirejeze vanu leo vanu ze fanu ho Salmania itanra wahafu hasa hadziwa shavanu ho fahahe ho afanye act hata jaulo yafe yafanywe mazishi ya dziwa wandu wa mombeleze dua zonti pia sojo parozia hata ije honde leo yabo ngabo fanuzi nji za sasa jipangao zizalihane zirengerelevu yomratike muhara
hauke serikali ya Asmana Zali mjifanya ukana nyinyi kamtina nyi wakaidi kamtina mndu mlonwa haranae kamtina hatamba mndu wani mtakabari mjampulwe kiburi ne mna mwanaola ne shefo hanyu hapulwe kiburi halafu ijabaha omji wa fumbuni hena mna ulio ne sheitizo chendio fumbuni mwana nyasi uo hende harengwa paske ngudo haringudo nuwa zonode ngudo fanya zonode 48 heures au gendarmerie hata waruko jajua kaharengwa haba hao mji wa fumbuni ye belu no andro hezi wandi sonji ya uharakana hena mna mafanu ya roha botina mruzi jua zila koja kaudatande hata koja kauhisi hata ukana mafanu ngujo kauroha hata kwa ziji zijazijiri haba hawa njia balbala ngwa unazisabu ukana ijomkiniha hata Said Larifu henamna ya jihunrao maore ijomkiniha Said Larifu ya renge vedeti ya njie komori ya tawasuli fumbuni wotina ukai serikali wazijue wanjia balbala serikali na baadhi ya majeshi wenji watongo henda fumbuni banu hapa fumbuni ya ukiri haruma 12 November na 20 omwenje urengwa na balaka basi problemu ya mwenje sha omwenje ngorengwao watinwa marisiza watinwa balbala na majeshi ujuma uzungu sarme bahari wadoka hata urobeni na male paske hata balangwa gardeu ye bahari waitunde na abo iza mafanu kwa jajua na banu timu mafanu bahi banu hata Hasani Hamadi zinu za hora mafanu Hasani Hamadi harengwa haruma ni vedette mtanga juo mjini hao wabari juo enza hema ore watine serikali uzijua hapo mwanzo nione seka wanu hara hafu na mfanye za ufanya hata na mjie balbala hata omji wa fumbuni uongo na wandu wa Kairi hauka na wandu wa Kairi rahana webo belu na abi omji wa fumbuni woka una mru wa Kairi ntu amini Hamasidi Hassan na Said Hashim kaja parota marisi zaru mji wa fumbuni na hakana ezi hairumu haukuandu pia wakahumkubali roa fumbuni roa mbajini kama japaro fanywa marisi za fumbuni leo inu ye maana Said Hassan na Said Hashim ya hafa wotina ukange na mwenye shaima ye mwenye yahe ndo ufahari no prince na umri ya ruma postu nkuu kle zaenti paske akaujua umiso hahe shaleo mruja belu kuna kauja urini keleso hawakati ikao ngarijua we historia hao ngarijua ubahanu wanguha mrutona hata na saba haramu mji wa fumbuni mrutona hata na saba belu wa imru wa dima ya soma dima ya harume kaderi ya sumbusa oli hoya ukana ngena ezi ngufanyo taratibu le dima libasa wa harume mbajini harumu mji wa sumbusa hende harenge ya nyumba ya kader haibwa kamiliteri ili ya dora ibonko wana wambajini shaka jaifanya development ya husule dima wandu waelewa kakweli ngena ezi leo omartamu hakabo harumu ya nzimpuda ante tarehe yahe kiasi utosha kajaparo dhulumo kajaparo kazabahano mji wa fumbuni eleo belu mtojo njauhara bahari mkantibet salama mfanya mabunjilio ya ukana banu hena mnazenongozili yo ijokire Larifu ya bale wandu wanjie bweti na wanduzi jua na kontrole bahari ya surtude ya fumbuni abo aba hafumbuni ngabo kuvrufe ye kuvrufe yo ifanywa Salmani ya Tandra ye hitima izilwa ya mwana shiwatola ijawa aba hawaru Salmani ya Tandra wajihunru fumbuni iyo ndio kuvrufe iliyo fumbuni ngwala lao halera wajuha halera haukabelu no wandu hao wajihundu namna ya ukana ngelavimu wa kontrole ze bahari bale Larifu nge maore bala jomkini haba haya njie baadi banuye samafanu ya kauroha kamjazi jua yabwe kai Larifu ngwanzo ya njie ngujo jwa unjia ukaka mna ujua mfano shamjia balbala na banu ebanu za barhindi haba hama njia balbala nyi serikali wako mamba nyima entushabu mamba kana hujuma nsale komwa belu do mamba ukana haini ujo kaufanya mzaha na fanye testama ya henti yabo wandu wasa wafanya ze testama wa hanti ngwalindao yabo leo inu mtike wa hara wanu hatembaiza ma ministries mdugu jwamba ngodo mazihoni ngodo mjini hao ranzi yazaliwa yende hololo majankudi mono ka Junaidi
haka directeur wa Sonelec hendo jumani ho hao harwambeye uziwania zaliwa yabo mwabanyima ntushablu na mrensi bamano mwabanyima bandi mwabanyima terroristi ngamrengo nti hatuo charge yabo leo inu ye dirai kauha. Il faut terroriser les terroristes, il faut menacer les terroristes bwa Komori hauka wanji ya uhara wanji ya balbala kwa tina bahar kwa tula hata shahula wanrwa hezi kaba tulo shahula shedo bahanu nzaziliyo abonde namna hiyo ngamjo fikiri mkaufikiru kabanu kaba tuwanrwa mtoli yaoni nuonese ukana banu ya situation ilo harumenti Komori ngiyo harumanzaya ngiyo haruma utambifu wa maji kabati hata manongo enda onro harumenti yenti yani bahi rendo tindu haini shanjia ngashirengo ushiroha shedarma misafara haini shanjia ngashirenyi soma fumvu kabati hata mba athari iliyo harumenti na relewane wa Komori muyelewendo babanu. Il faut être clair et honnête. Harumanti kaba jaheya administrateur wa daula wa société au ministère fonctionnaire wa daula wanti kaba jaheya fonctionnaire tajiri kaba jaheya ministre tajiri wahama opérateur économique matajiri harumanti fulay ngo no mrajo ndo ndani habelu yapo umparsenge na 100 millions au 150 millions yabo ngamanza oyenti ende ndrona mnaje harumanti kabajaheya matajiri wakovumula wa ma operateur économique shawauti ma ministre ti wandu wafanyo hazar ma ministère ti ma directeur généraux ti ma secrétaire généraux lewo inu mwanamshe hamade mwanamshe moroni wala najida wa sadabdala Sheikh Swali haka secrétaire général au ministère de l'énergie mrajo subutende harmo konte ya mparsenga na 300 millions ani wandu wafanyo hazi armezi dara ngwa matajiri rahani ma operateur économique yabo ngamanza uye ntiende ndroje fonctionnaire woye unikilwa logement halibwa mshahara ya enshi shawo kadoka milliardaire na millionnaire Komori yendenti raona mru yaka comptable Komori Telecom ya kaufete wa hapa Rwanda ni wahi kaufete turistiki haringe na 300 millions harume konti wo comptable ya uliwa 500,000 halafu kweli mru wakajaparo ya ishiliwa kajapanywa bahi yarantiwa halafu ngo pariso mru anomi wa ministre simwa hodo jibu harume konti yahe harume ay mapesa ya lona wan liquide ngao plus ya 60 millions 56 millions elilo humala honi hao halafu wandu wadaza bala kweli kodo banu wewe ingena mapesa kwa tushinda watunda wajua nunga njia onda hubi nunga roha onda hubi parce que ya situation iliyo harumenti ya hatu wa Komori daraja ya ukana banu habaha Komori ifanyishi hahama de Mozambiki hama Katwar parce que bala Katwar Marekani hanjia hadanganya yenti ni mfaume akabo mbaba wao uliyo habaha haini mapesa ya mwangu ataho ni maparteneri ngwatungo wanika yonde hele serikali hatu iliyo wafanya kontrazinji harmazenti wafanya kontrazinji na societe mbali na mbali warengeuze mali wajimilikisha wanyisa mafumvu hasibabu delegashila hatu tizamba babijana halafwe maraia warende hati hindu wanruanga mia kabati zendao kabati hata mbano ngo itoka yonti asilan abadan upariso mrule o mdu jahumedi msaidie wondo dahoni hahe ani hujoshiz ani hajoshinda ya hundi ane na mapesa likidi yardia euro swiri yontina hata dutu yatimizi 200,000 euro ya hunruda mru ministre ya kauliwa marana rambe 2,000 euros ou 2,000 ou 2,500 euros pendant 3 ans d'accord ye kanandrumio ani wanru wa kaneze fikra za hao ti fikra za ukana ngwandua wa hunde mishahara ila ngwandu bala wa kreye namna ya uhamwayenti wa irende tihindu bahe maraia wangamie
rione se dizona hamba banu kana haini mru mwenza hikma nguyelewa izo ramba banu kana harumanti kabajahe ya mru fonctionnaire wa daula miliarderi na milioneri na ma milioneri ne wandu matajiri wa huu wanti wao kama operateur économique wala rambao société civile wako créer hani yode namna ze CBE wao par exemple wanawadani ze grafika hani shamunasibu wandu wao wako is on ma operateur économique shale woyinu ngojo parisa ukana haini mri aka ministre mkomori hau directeur général wode mdulo na mali menji rahana ma commerçant eyanu wa yahundu ndaho autonomy wa directeur général ufanye enna bahi ukane nyumbanda runne na mwende maone situation ile Comores Telecom lelo ni bwana we Alihaji yo dossier do kaujaniyo bwa Comores haukaya tena yo bonga mdini mbenulie ni banu e dossier ya Comores Telecom yo ndo kauja special auka ngar parsao mbabi hambabi ze renseignement ze elema za zikontiu wanu hata ngabo opposam nge haruma traffic Comores Telecom na abungwa mwege opoza wanu sikaru tuwamba ukana dero hanjie ngar do kritike ze pade pia na ngabo opposam ya lo haruma traffic Comores Telecom ngamlindoze elema ranzi ngeje rezevenwe banu tina wamba ndongo abaha shatukanza nuone sembabu kana moto hamali haji ya kadri wa mengoni mwa kadri wa huu wa Comores Telecom hoiti hama shaihani ya rengo ndo bonze huja shawe mri ya rengo hondani namne situation ilo Comores Telecom ihoneze dua wandu wazomba weiho shahidi rwab hamungo jo mparisa deja Sahara hasa himisa nyumba yabo ilo na valeur ya 300 millions a 400 millions hari yabo uo mru ngushindano ngo muhimu hao ngwanzuma pesa menji chakwati na fikra za kufanya rongo ruonese ukana banu harumanti wandu fikire namna ya utoanzaya wandu fikire namna ya utoe hudu na sina bahari rizingi si wandu wazisiwa si wandu lo harumazenti zinu kamru hamba mimi mkomori Comores zisiwa zine shabala zimashirengwa ni Faransa de haliyo abonyi ula mfiswafi na abo kabati wandu wapuhe hudu Comores wandu ngofo anzaya matabu zinji hasibabu wandu wa serikali ngwanza wajimilikishe kwa fikiri kama numre ka minister ndio automatique ya tajiri ya millionaire wadiwa za ukana balangwa una misio za wafanya bano hata abaha ngabo wandu wa Comores mrungu hisi ukatuhisi ani mndu katuhisi ukana ngabo gouvernement yendao mndu katuhisi hata ngabo gouvernement do tukana tenderende ba mbaha za maadzi za rengwa za makoti bahi kabati hata mba jirma timba hikma wakaungwa fanya omba ndongo banu mdujo kamoto hafanya akili ya kindudwazi bahebano watoto hadi keiri wala ngaramba haba hawandu ngamba ukeiri msaidie rahana wa embaiza ma ministry zinu zilio ngabo wandu warehemu msaidie gumsese maweni ukakeiri yeye pia de comportement ne namna entiendao yende siwa ungetongole swa kimbaha kabati hata mbadinye wandu mbamba hikma kabati hata mbarongo ya utowe hudu wandu walo yabo gojoisha mdu jagumsese maweni yambe ukana hakane ministeri ya production hafanya ndongo zinji evanu mdu jamsaidie ukana ministeri ya production ngojo kaujikaza kaufanya ndongo yindi mdu ikao yentia hatu kaitina namna ya ushinda bwa jemru yabo haba ya njiharma avion ya Comores yambe ukana danga manzo dans 2 semaines 2 containers androvi wandu waherehemu ye mru ya lone ministeri mfano kabati hata mba discipline kabati hata organisation armenti yentinge jendao bahi kabati hata mba nongo choka yonti yode mana ima bwana wanu wanjia uhara wa hinisi kwa fanya rogo waloniyo mabunjilio beti salama yongu kwa tulala haini siku mabunjilio beti salama banu waba hawa roha beti salama iho wafanyo mabunjilio ndo hakamali soifu Salman Etandra hula imotola Fahadi ya kaufumwa ai muslimu ya kaufuma hula Salman Etandra iho ndi haba hawa wa roha beti salama haba iho ndi wafanyo mabunjilio ndo hakamali soifu namna hindiri toka usekirize ye bahari hakanga mwana mzade msalimani wala aroha daino wana yabo ijokiririja ya maudu ya dube bandaina wandu yodo wa ani wanjia balba enganyi wa harasi babu hindri no mwamba ngam nyamvu mwamba ngam ngenti hatu mateka mwamba kamturi ya mbandrongo
dan nyashe fahanyi zabari hindi leo mjauhara numamba mtakabari mamba kabati ujomziani bahanu mtende mamba kabati ujom shangazani zabari hindi haba hamwandi sama bunjilio mloa hara mtousiwa rango siku mafanu ya roha rongo mbili dizo ya kahamba nabo ya roha ya rohaje ebanu mpikirika kabati ujo roha botinanyi ani wanjia huzuni na krizi kwa tina hata mafikira wanti pia wanja uhara jerika zembaiza ma ministry zila zakaya wende wajirende wafanya globe ya hao yabo tena wadongo uonana enamna lazima wafanye switchie babanu ujau ngaratokao na madepite ukabatia rengo hata tizamba jana abo mzuru wone semba bi ukana banu henamna ntia hatu ya rengo mateka enamna wandu wanu watakabari umandoni hula wajashe kwa hao hani wala hadungwa ila ikale azalika todomi jini ya remiwaze gelegele ila hadungwa ni fanu nguna mrehemu haukaranze aktila azalika jeda mjini ya swali juma ngujo da hula arme mije misiri lo moroni pia na itandra mjini shak hazia ze juma hasibabu hindi kajamba yedo katuri ya mru hasibabu de akti ya fanu na bandizo na hamba fanu fanu hafu hadziwa nguna mrehemu shaze fanu zizalihana zinji harme masiwa uharaufu habaha ndugu jamba ngondo mjini yabo ende ya mabala yangamia haba hangwa dongo control harma za minizeri zilo moroni fumbuni iho yemru banu hata juzi mwana nyarija hende hatahwa fumbuni hari yarengwa wandi wahundukana hari hapashia nge bushini hakemrumsha henge fumbuchini shabu wa mroshea parce que yo pia balbala watunde wajue ukawale ndo ta telefonahe watunde wajue kabange na mahadisi dai na rija yebanu jau parce que wanjia harara kwa tusiwa he aktinu kwa tusiwa hata eka kamja siwa wanro jinangwa siwa wanu habaha ngamjo ushina mkenti yabo mdu abakana nganyinyensi shaka mti tranquili nganyinyensi hatu muirenge mateka shaka mti tranquili yabobo mto tranquili hawe namna makahamba ukanaondoa fanyeze ani kamti namba mrumu mazao zabari hindi mreje idingoni abaha mloa hara zabari hindi mloa hara zabari habaha fakri mradabi ya tou amini msaidie naudi manzanua zabari hindi fakri ya tou amini msaidie zabari hindi fakri ya tou amini ma ministri wa renuvu wandrabuanu wo hawao wanje nyama ingia putu kwa tu aminilana kaini mdungu todwani mwananya na ndongombi yabora haukamka ujiona ukana nganyinya mvu na mwanaula Mwenyezi Mungu ajailia ngarijuao tizamba jana ngarijua ukaola kajafanya zila bure wala kajaruma ni opoza hena mna banzo edosianzo ishajewa ngari aminiu mkauhisi za nongozila ukananga zuka ufanyishiha mkauhisi ukara isazali ngabo mdujoka usubuti ya mgabili ya mtejaraha hata ya mtema pumpua kamja kauhisi hata zijazijihiri ya bore orono asmana zali ya twajaraha fadhali kamdu jabelu ulo na gardi kori mzima fadhali kamdu jemba za ministrizo zabari hindi mwanyi sawo zibesi watu ujula iho yalalao belunge na nyumba entre serehini na vuvuni haba hashanji katudo lala iho nadi zabari hindi mloa hara no mabanga nyido mtakabari nyido mlo nensi atu marenga mateka kukanza ruone semba abi ukana banu hule lanti siroka hari wandu warengi mapesa watu maboshoni hule lanti siroka hari wandu wadoka pasha magari wadoka pasha magatkati ona misafara ya ndabo hule lanti inu taratibu na mujitama na biswara na hikma ni namna ya ushinda wake discipline organisation shakabazi hizo pia kaziti haini ministre ze plaza hizo pia abo hawanu ambao ngwabe ma deputy yabo haba haini mru yabo haini shijonji yabo ngwa jourenga kwa tushinda wakope na abo uno juzi Senegal premier ministre Ousmane Sonko hizo afanya hindi harengema milita wa he parti ya hae pastefu wakauhula biye wanjie wa collecte hata wa 500 million wa kotize haruma eze election za hema deputy
shabo wo ngwarenga we shanji argumenti warumie alafu ile oyinu ngojo ka ujawambe ukana haribala ngwarenge ngwaona ntsingwa fanya ujawo ngwasise kamtina hata ndongo zanyu ngari amini ukamtina hata ndongo zanyu izoro kanza jeroni seba nukana leo mji hamafumbuni zo nazamba banu mwandoni wende wabalwamfia hasibabu hari ngwa serikali ngwa wahara rija ya tujonjia fumbuni na wandu wangu hamaore wanjia hena mna mafanu ya njia iho kabo wanjia balbala haba hafumbuni ngelaziwao hakuvurufe wajusiwa hakuvurufe fumbuni ndo bahanu fumbuni ya Honda fumbuni waka vice president yabo idina dwamu kajashid enamna yafanya ngabo wandu wenji wahunda mana ya idina dwamu waka vice president rahana belu dekrezinji shaka wajafanya handu hamanda hizo nize mifano razitoa zezi zabira Sedi Hasani wao pia leo yinu bujabelu hajangudu lazo fumbuni ile rayanzao nguala mwele rayanzao hauhara na manipulation haukakwa tushinda wakwatina control eske wanu kweli deila ya mwana Abdallah ya zamba eske kweli ye drone kwa jamba ngwa ila uzao bahi ya heu haya tushinda ya rejei haukamswami ni wandu amba ngwa wana kapasiteza au kontrole bahari walona mashini walona drone halafu wende wafumbuni ye bahari rangu shindini hata hujafumbuni ye masihu yao pia kontroli rango siku mafanu bwa komori yanji ya maore le jeshi kalutula wazo uzalamturiho izo pia hindi ngwa wahara na elarifu rija na banu elarifu rija ekati akaufanya programu ahe mfano na rambenda ede akaurenga mfano mananga boto juwao kana haende hasimaore hajue hadisi shana rambenda namna yafanya ya renga mafano haba na rambenda na likubaliana badi hatojojwa ufanya ya sekomori hatojojwa ufanya ya sekomori kamna ujue sajuka huja yabo mtisiwe mzee wa hao shefu hao wakatutojulo hata wasubu hinde dawe sandra mjini wandu wado fikira mabalala labala bolonjuma shakabati mrujo mfio za hae ngabo ambao mtuje ngabo ambao hata wanzani wae ani wanjia balbala ani yabo hena mna hiyo hata ndi nesazalia kaure mwae mapumpua hata atwejara haila kamjazi jua mkavo kamjajua kamna ujue zoka umudizi mhunde ni tena na dizora hamba ukana wanuswa doma siwani mwalina nzuwani suwanda harumeze regio zangazija harume miji angazija wotordi wazali hane fanu mdwa jina paske vale aktila ngabu watoto wenji mashababi wenji wanisore reveye kabala zenongo zila wala fanya inge ulanda minjo kati mrungu jao ani yabonga bo wandu wazali hana wahelilo wafanya hotpla yabonga mjoenje za magardi koroso ni mashefu hayo mjono kumrende ngamjordi mrenge disposition haini ministry ya dolaliwa shawo wakati Mwenyezi Mungu ya johanzia hamande zinu za juhunda shefu hayo gas do ujiri yomtika mtikane hata balbala abona mkenti abo mdo fikiri mruja kamal soy funguri ndrinro parce que aba hakatina poste shahardi ha demande ya kane garde corps ngemhara zabarhi ndumja kamal soy fu takabari wa kula duani ho aka eze poste waziru mazoti pia na ujawiri na fudhuli haba haulo ben ulomhara mrengenti hatu mateka kifami na mangalie ye directeur wa Hurimone wode mwana wa Kamal Soif hunu Fontaine hunu Aertik ngabo bwana mumwali yabo yarume wa directeur shaim rumme wa Ilhamu have haya boendea some abongo josha maudu Fontaine ya tolo imrumme wa Ilhamu diankiwa warenge ye BDC hainike mwananya ewaza bahiwe bwana uwe mwade mwananya nge bwana bwana wala ulona BDC wonge mwade shabala azali haka umrenga ya mnome ilia hundeze entere adwenda Morisi haini siku mtoka Morisi urengoze mali za BDC yenda yerumi ya rumwa ye treatment ya he Morisi pasko wade alonu wakaja joshinda ya jangalie hamali yenza hahe halafu maudu wafanye heshanji mabanu wandu wao pia warengo watu wazikabaya
wandu wambe ukana wa enti wapeu wandu wanwarenge enti wapeu ti kabati upeu akawa upeu ujo huja ani ujo hambo hapa hazinu zifanywa namfikiru kazi longo Osman Azali azifanya argument hatu zinti upeu roho banu ba upeu mikala wahamba wa rohombi zeno ngo zifanywa argument hatu ngabo rohombi shakabati upeu mrume wapeu aheya mrume za rohombi mbali baho wandu wa himiliezi Azali na Azali wa hemwili ona rohombi nenti hatu fikiri mduja Azali yasomesewa nenti yankwa bursu enda asoma yeti masikini mdadahe masikini mbabahe masikini njo kaujarishanga zenda hu fatihule njo kaujarishanga zenda ndongo hindi nuwa mzao masikini badi Azali haka jeshi yabo kaujakana hatamba nyumba ya ulala mtuje ambari haka uwa hae nyumba ilo mtuje bo Azali ya kwezi hapa mna kaujamuri shangaze fatihu pasha habursu shambabahu kaja husomesa hama pesa ya hahe ye bursu yo ya he daula mbabaho la memshozi yabo leo inu kamna kaujamuri shangaze na singar juwa ungarambula nao banu komori ukaba jaha adresi komori mramba ngamondo dembeni mrenda dembeni hamba ngamonzo hamma bashari mdu twambilwa nda hapo tengele yabo hapo bahizi hisa yotida munu liyo balo adresi mrajo jo fanya 2 ans 3 ans abo tinata ujula kayo alange argumenti inu zenti zinu liyo zonti pia yatuko yabo ngana zuru wene sembabu kana banu mtakabari mfanya kana nyido jumanyu kabati halafu haba hamtika wahara mtike wahara na singa mu aminiu kana uhara hafu aktila ngabo wandu wenji waluma pre wallahi ngabo wa mashababi wenji waluho uhara akti ya hunda Azali la juzi ngabo mashababi wenji wa roho uhara mono juzi woze votizarelwa zentumbili zila wala mashababi wanda hata warenge komisaria centrali watoe mapolisi wenzao malheureusement kama jafanya continuité kama jafanya resistance she aktila na yunu ya jayababu la chefu hanyu ya tule jaraha kaubidi mfanye hikma muelewe muhunde taratibu mjansortise parce que banu ntinu kaito appartient ye famille hanyu inu sisi karjazo ya ndo banu manarlo na usiu rulo rangaza za disposition za hatu rulo tayari rulo arife shakarna udaza ho hamba karjazo ya ndongo za royom harumenti hatu karjazo ya ndongo za royom madabala hawahendo rengenti hatu ya itakadhabisha mwana hahe na swifu o wakomori wa mtiaringa hareje haulawa hareje idingoni shawangamiza madabala dabo ya wahia kana azma ya utahayarengenti hatu ya itakadhabisha mwana hahe na swifu yenda hata yarenga na swifu ya mbea vice president l'ensemble abo hizo karna ujua leori zibena faso wazee wakabo watende wazifanya kaza ukaulwa wazo Osman Azali ya ulawa na ulawa sharti jerbulia na banunga mrongozo surtuma opposant banu enti hatu ngi en danger ka kweli nyuma opposanga nyabo ngambulia wazali yarengenti hatu yafanyeze onu maslaha hadia jerenge nke mwana donc yodo bahanu sisirliyo karjazo ya ndongo za royom karjazoya ngardo hamba wajuka ukoza na wakoze wajuka uhamuna wahemuo shahinu wakatiri joka hanzarambe zijoka na masula ngardo hamba sikartupasheo kartudeya ngaramba oze kweli yabo yo utota haya jue ambilaze kweli na change ulor mwezi parce qu'on ulor mwezi wa maveke kwa tina hatamba hikma na mbarongo waloni ho twani hao katiro tokana tenderende ba wabirwa ngari aminiu kahaba ha engewo kwa maopoza wanu wakubali hau kweli warwaliana hau kweli washindi wakubali ukana banu ils sont là pour une bonne cause wallahi Osman Azali ya jobshinda ya perse shaitambu de zikundi zenu zotukara la wahamba harume sujet yo ngamnisanga mizio banu kamondo harume sujet ya bili wa Komoro des dossiers ya la salasa na fundi Musa Adamu nangwe mfomoti njavumbua i dossier yinu leo yinu ngamuyambo bana mana banu wanuwa ele waonai mimi ntuwania fundi Musa Adamu
kukana ya kane malene hau ya dhulumu wandu kakalibi mfano shatikanza nuonese banu bwakomona rangu osiku wananyasi wakomora actualite deunga mambo wananyasi wandisa horongoa njaparo ishia hamandi zosiko hunda Jibrilu njaparo ishia waro hamru yamba ukana nguiyo fundi musadamu hau fundi musadamu hamde tourne karja paro zishia na e kari zishia rijordir zambe batu fundi musadamu ya hunde solution ni mruo shetambu sisi raka utongesa siwasaya rirengeze nongo zinu amme ridefande uzuri wa dini na fundi musadamu de namna wandu wa komora actualite wanjia wakauonesa wenda hata wanjia ndongo za nguoni iyo ndo bahanu sisi rele wakana wanuti wandu walona hikma ukawo muhimu hao ngwa detruizeo fundi musadamu iyo ndo bahanu sisi rahima raka udefande mitina bezoena na uzuri wa dini ntina sharika hanza ruwenese ukana enge waruham harongo haruma vokali hao hapara komora actualite haonesa kafundi musadamu hamdhulumu mbaindu kadha rijoti ya muharbati fundi musadamu ya tahemdu warajiana shakarja parozi ishia haumbira to ushahidi bano siku za hambwa komora actualite wasiabo wakaufedhehi na banu wandu ile wendro mane avoka wa fundi musadamu harongo wale metr tajidini haonese za hae fikra ni namne dossier heli ya henda enge wakam haukomora actualite wakanamu walolo suiri kan ngute muanye haukweli na problemu ya husu mali da ina fundi musadamu wajoka wambenua shakwa jakana wende hata madaraja za unjia harumao ndongo za wazi na ndongo za muoni yudo bahanu rakawona kasi njema na banu hamasi wasaya sikarja kauhisi ukana balala salasa ula mdu alona hikma witwani ula mdu usomeso likoli hirika ufikiri ka se na banu dehlilo banu mdu jwa usoma haka delenka mdu jwa kaka somo haka mstaarabu banu mstaarabu ti diploma na mdu jwa huka delenka na balange na msomo ngena diploma wandu ile wendo shabanu bora jara découvre ukana banu la salasa kairibu ya fungwa bora iliri découvre kabanu wa ifundi wa matematiki usomeso Faransa parce que aba hangarelewa ukana ani ezo yamba hau ya kahamba ani kazi jamerite ni namna yeye rajara mdécouvre halafu ridiru wonese ndo kabanu fundi musadamu hata wasamaha hakubali hata sisi rishe meza ya hunde ya kubali sharka hanza jeru wonese banu parce que le wayinwe avocat maître Tajidini ha confirme ndondo ukangabo wandu wavumbulo harume dossier yinu izo dizela na dozamba na banu izo rakanzani wonese wa Komori banu ngamfikiri ukana ngamuheyo banu na bendrongo za Bet Salama haundrongo za ministère des affaires étrangères haundrongo za la justice ukabontina wandu mu mahala ni holo wani kauzara sanyima ngamina nana nyanyi muniangalia banu ngamuamini ukangamina sha banu karna ujwar do vumbo wandu warambiao parce que bao namna wandu walu haruma yezi mfano ngwari tundao watungar watundao yabo barono arumeza daula rishindori hundu renseignement rizitekeleza haruma zenyi dozino fadhali kafundi musadamu ho mtunda leo inu fundi musadamu ngujon samihi parce que tim tundu zambani za kweli tim tundu kiasi utosha zambani dimana leo na ndongo ya dossier yenu ndio waelewe principe ukana leo inu fundi musadamu tim tundu kiasi utosha ti deli fundi musa naelewe ukangabo wandu wa uzuri wa dini watota yari ni wavumbwe banu wanambia arze renseignement pia zerongo na kauzamba pia wala wandu wa uzuri wa dini wanika ozo yomru nakubali yomru natie dingo sha tina ujua njeba no namekana fulani abonge fundi Musa Adamu ngojo nsamihi leo
Mana mwanzo nielezendo dossier yenu wandu ile wenu. Fundi Musa Adamu oiti mtume oimrulo na association yasaidiao mabazio hamwe mafundi wa mabayazio haruma mwezi Fundi Musa Adamu ngu dépenser 6000 euros ya mishahara ya hema fundi wasomesa haruma mabazio siparozonesa ukamengoni mwa mjini atu dembeni ngabo wandu mafundi wa haruma mabazio walibwao na association ya uzuri wa dini. Halafu ijaleo Fundi Musa Adamu haparozamba ngamudinzi confirme bano haukati zitundu parona video ya hazamba hadinga mzitundo bano aiditi amzi confirme bano haukati ziparisa vanu tizamba mimi titundu ndro Fundi Musa Adamu weimrikao baishwa katina uzuri wa dini hajoenshi izo mgude afanya haukatikao ye mrumshahahe yo fanya hazar malo pitalinku mayoti na mangalie mdu fonctionnaire wa Faransa wakatontini mwa 3000 euros yabo hau 2500 hata menji fadhali kama mdu fanyo hazi ya lopitali yonyi wandu mlo Faransa uwinji wa hanyu mkora ngalamanu ngamwelewa wizo rambao. Fundi Musa Adamu mana hiyo ndio nashikitiha siono mdu yatia hariwala fundi wa dini hari Fundi Adamu ay Fundi Musa Adamu kajasoma bahari hadungu japawa hende mayoti wanga masteri ngabi na doktora ngabi zilo Faransa za vira Itali na Egypti na Maroko masteringa rijuwaza joshirarwaza ze masteri ne ze doktora ne ze ingenieri wa komori wa winji wa hao wa ranti mwamala wa hao wa ranti misomo ya hao wa diwa za misomo wafanya ne ze tambu wa duza wa honda warengeze imajapawa wende za Ufaransa yabole wewe kafundi Musa hadungu kaswakosa hanji ya mayoti ya tahemaisha ya jansortise yabo wapeu iyo mrongo ufundi wa dini miti ono hazanzi haka Fundi Musa Adamu wala mchwai hata wala mtu kajasoma mbre adunga japawa ai hadungu japawa ende ajita wangabi ebano wandu watonga sensi ya hatu irivuka orito riraunfia tiro wandu wabiraruma maore hunji ya Faransa wabira mahalani hopia wa wasili mimi yanchongo hamba mimi personnellement ya tonge sale o hatu lohinru womri abira maore muna mrehemu mama hangu mwanasho mama hangu ya kaubira maore wasili Faransa mgwa jaili hata jerenge mazuki wangu pia wende zao abo leo ndugu joka ujarambia ka Fundi Musa Adamu yeti hindu bahari hadungu japawa Fundi Musa Adamu titundu tiundukana ngena supermarché ilo moroni ilo na wandu hazi sita kanja ile wanai tirditi tundu Fundi Musa Adamu ngena pharmacy moroni ilo na wandu hazi wararu ikana wandu hazi wararu mru hazi wararuo juzi Fundi Musa kaunda Faransa hamtini ya visa l'ambassade de France hambalia honda Faransa akaunda fanya formation za intujua formation ya hindi abama nzoni wonese kana haruma wandu sita na wandu wararu homoroni na ngena na dukala nguo lona wandu waili wandu wanga haina tsoba haini mru yabo nguhunro zu 10 zili au zu 10 zira 120 euro au 130 euro kale Fundi Musa Adamu woi mwanadamu yani hajihundu ha décourager haeze acti wandu wala wakauzifanya hasara ijoka yando ya hahe kiya joka ya hahe bwa kumora tumambiani wandu na wawazabo haya ije haruma ekote ya 6000 euro ya hema baya zio ya ranzimu walinzu wani ngazija wali waone no uzuri wa dini. Halafu hizo leo nanzo nambe bana na bana monzo ntoenya soha parce que Fundi Musa Adamu
henamna ni aminiu ni namna ni na parisa za renseignement za hangu tizamba ka fundi musada muna nsamihi au kama mimi titumdunga mzambo banu leo kiuraji ili wandu waelewe na banu ngamkonfirme fundi Musa ukana ngojojo usamihi hauni samihi mimi akaunambia za renseignement zinu pia au kabo tirengendro mriani kaza renseignement mru hani ngamwamini kana hani kaza kweli paske huo mru wa uzuri wa dini sio toka mru wa uzuri wa dini shamru mengoni mwandu wa ani oandu kao ngwa decide o harmo uzuri wa dini bien sûr vanu zinu renseignement na zinu biswara halafu fundi Musa tunakaza nuonesa hamba zinji harendo tindu vanu harmoye de bayinu ya la salasa indu bana jana kaudini jeni elewe nro ukavanu fundi Musa tidola umu wa uzuri wa dini bwa reagise wa fundi Musa ya rongozi ya do ya tozo shere shati jati ka uelewa kavanu fundi Musa wae ni ze renseignement loni zo yedi afanyi sabunjilio ya association ya hahe yamba ukana ye mdu jorenga disposition hamba ngujibu izo andu ambao warideao wandeao wantomo manani sina humsamihi mtuta ndo halafu haba hado na jana ka ujirande konti ukanyinde mana tatika uzamba kado zinjika mtuelewa pourquoi wandu uzuri wa dini watu reagise watu hamba watu urongowa ani yodo bana mimi na kaujani ni jirande konti ka pourquoi na nielewe za bari hindi wandu wanu wadaza uzuri wa dini shaizo na kanzani jeni wenese banu hindi leo heli naelewa fundi Musa woi yenge hadaza nguyenshi heki ya Mungu ya mumbia hajoenshi kana ujua huzia tena paske banu woi mru yazoea kusaidia mru yazoea usaidia banu haini zenongozinu haini mru haningene mazoea hahe izo mru yazibali ya kamru habala utovu adabu ranguho juho handu zahe hata ya njobu wanze omrani hata ya komjini hata karmwe bavu hata ya roho yaruma yende hata ya roho yarumenti ifo mdu tokane mentality kuna ujua ni eshida mina mdaza hangu no wanizaya ni timizima hamongo miraru halafu nje nifanye mwahada mina mru hadi mwanzo ya nshanji zitabia nazibalia haruma mahamongo miraru uyo hazi nkuu uyo hazi halafu yodo bahanu na kanzani waswili ukana zenongo na zamba banu zoti pia izo nongo za kanti kirasmi na mbilo wazoni mru wa uzuri wa dini halafu leo la salasa hafungwa hasibabu hakaza fundi Musa mapanya mabi hakamkaza ndrabo hamredeti hindu hende hata hanjia hakausifu ndongo za muoni izo nazo niwonese banu bwa komori na relewane reke maclair eske banu lewo yinu ka fundi Musa haumimi haumru mwanamme hamba hadrage njamba fundi Musa ngena haki ya drage na relewane ndo iye tabu nziro de kama mwanamme hadrage mwanamme yondo inu iwona unziro sheka mwanamme haona mwanamshe hamdrage susu jwa urendeha na banu yani mndu ngene maboto yae hani mndu ngene histoire izo mikala wahamba banu hani mndu ngene histoire hani mndu ngene maboto menji afanya shana riombe Mungu haina riombe Mwenyezi Mungu haini mndu ya hisenro zote zo rombao haini mndu ngombo Mungu ya hisenro sharti hisenai banu hata azali zedega zenda hormenti hatu ngutomba Mungu samahani ngutomba Mungu ya hisenro ikale ufundi Musa rikaufikiri ukawandu hamala salasa zerongo wakahamba zilango ona preuve za kweli za kanti za ukafundi Musa nguilwa hauja haungena wandu wabo hama pesa no kabati bahanu babenuha wende hata la salasa wae harekonese deva ye polisi zerongo la salasa ya zamba ho polisi harumwe peve izo ndizo wizo ya zikubali hosodi mwa substitut du procureur Faiza izo ndizo wizo ya rienda ya zikonfirme hosodi mwa juge d'instruction karna hangwa ndrabo hardi haja hazi confirme haruma barua
yabo rikubali rielewa ukana wandu wanu wakana objektifu ya ukana wa detruise dzina, na hiyo tinjema hoto zingara dzina ulirende tihindu wotina hatamba nongo itoka yonsi. Halafu la salasa harekonese erreur mwishia ndo hizo mimi na hamba tirongo wa ejuma parce que tikana za renseignements za hango soni mwandu mahakama tizamba taba la salasa kana ufungulwa raili kamlasi kajarongoa leweinu la salasa harekonese erreur ya hahe mbuna jaili ka hairekonese hauzuri ndondondro kia sautosha parce que vanu manadamu makosa sha il faut connaître les erreurs he namna wandu wakausampanya le dina la fundi Musa welirenda tindu we tie balbala ni namna waonesa kana zilandrabo zilapia wakahamba yabo ionesa ukana kelke suwahe namna zenongoza bira sha wowo wapamaha ikale owa jardi wa continue komba sha wa komori jimla waelewa haba ikale o akomora actualite la salasa na kamlasi wardi wareje ila même chose hosoni mafundi Musa yabo na wa continue komba she wa komori jimla ya hao wingi wa hao waelewa hukana engewanu wanu wakana mishinzi wajokawa itowa ya kweli engewanu wakana preuve za kweli za udetruize fundi Musa Adamu hoba hanuza haja wajokawa toa shawa kana mbaba hanu wazingara wakaudetruize fundi Musa Adamu parce que wakana mabiho odingoni wakana mabiho wakana wandu wakauwanika garanti ukana kamna ufungwa nyima entu shablu parce que banweza hunda sumanazali yakaupule kibri ni fanu iso de zajaja hunda la salasa na komora actualite wapule kibri hauka wakaujihisi ukana ngwa una uwanzani na Junaidi procureur wakau ujihisi ukana ngwa una Muhammad Ismaila ngwa una Baiza wandu ngwa una Danieli ministre wa production ngujwa wania wandu wao keiribahi ana wao ka la salasa hafanya insemeni homagobani. Il faut connaître les erreurs. Wasawa kubale erreur. Shazinu nyasoa harito wa obanu. Zinu nyasoa harito wa obanu. Abungele o fundi Musa izo na kahanzani towe nyasoa haya fundi Musa banu. Fundi Musa Adamu eza hubira zibiri. Eza hamba zamba. Ramba zinchi. Shaizo na kahanzari woneste fundi Musa Adamu. Nuanruwa hozuri wa dini. Nganzo fundi Musa Adamu habaha ukane namna ya filtrage. Harumo uzuri wa dini parce que harumo dossier tizamba ngam aminika fundi Musa Adamu bahengu zijuo siri mana ede concerné vanuze vocali wandu wenji wakautoa ze preuve za wakautoa ze siri za uzuri wa dini wandu wa uzuri wa dini fundi Musa Adamu wandu wakautoa ze siri za uzuri wa dini wandu wa uzuri wa dini wandu wa hule rango sikuna disete de bazenu ze video zinu za udefanda uzuri wa dini na fundi Musa mikala wa huzamba ukana fundi Musa Adamu ngawe en danger hauka wandu wa uzuri wa dini wandu watu wauze siri za uzuri wa dini nguna jaile wajua wandu wao nanga muamini kama wajua shaizo la kanzari wonese baudi bala harumwe dossier ya la salasa havumbu wa wandu mfukare wa uzuri wa dini wakahumnika renseignement na banu si wasaya mreporo banu hanko wa renseignement mruzi tunda ranzi mdukatobeza hamba o wakati hiyo ekamru hamba wakati ekamru hamba mruelewa ukana hazitundu shaoton kwa renseignement ujuvinde uzamba kaikiri abonge fundi Musa Adamu rengazi hadhara zaho ndondo
utizie misaada ya haho, utizie ze hazi za haho kwa kawaida. Endelea ngamu amini ne namna na parisa za renseignement fundi musada mu yojo samoroni eze mwamala za hezilo an activité moroni yabo yeujwa hafanya 2 semaines 1 semaine kakabiri hata bahanu badeka ngubiro yafanya reglement ndogo za husu konti ai makaratasi ende bala yasinye hawo jau selone za renseignement lonizo ikado birai namna ya kinaye roho ya amini huo andwa wamfanyia we hazi rijeru onese ngabo bwana toi ngani mvumbuo mumzahani la bambao ikao miongoni mwa wandu si wasaya riwatuhumu wakautoa temwanyaji za nrabo za fundi musadamu wemu mzahani halafu hizo razorambe ngabo mruhambwa Safwani Abdalla mzahani la bambao nge Egypti havaha tiparo hamba kangabo mruwasaya mzahani la bambao ulo Marseille yako njo paro mvumbo osoniho waudo wandu wakanti jumauti ya balbala harumaze aferi zinu kamwende mjie harume konti ya bwana huo mdungu elewa zenongo yambao pia nenga ziverifio shaizo na kanzani wonese nitonya so haya mji wa zahani la bambao leo bana niwonese mji wa zahani la bambao kana kamtina leso ya urini kasiwasaya wa Komori hauka owinji wa mji wa hanyu ngotuku hao sababu fundi musadamu owinji wa ze cotisation za fundi musadamu yazifanya harumu mji wandu wakado wandu wakaubulwa zenzia za wanda Egypt rekale lo waja wamkaushia rekade misaada particulier ya mji wa zahani rekade de namna ya leo inu wandu ambao fundi ekaundu ngamba fundi Musa egala zahani la bambao ani yabo leo tikanza niwonese wa zahani kana leo inu mzahani la bambao yazalwa rijua ukahazalwa zahani la bambao hamba Safwani Abdalla riatojo paro hundi hata namba athari yamba nrongo itoka yonti haumru mzima atomsaidia ngamjonji ambabi muoni paske timwambiani kama leo tikautunda fundi Musa njezi zambe bana fundi Musa Adamu na rambe kaja soma shahe hadungu japawa hende maore d'accord ebo enda maore hafanya habe hamananya Tunizi habe hamananya hatimizie misomo hadaizila na hamba hardi hafanya taratibu hamtoa Tunizi ambe ya Faransa ngabo mwananya tena ya mbahiza ya mbe Marseille ya ani njajo shinda nambe zenongo fundi Musa yafanya ula dungale japawa zin kestio za chansi na bahati kwezi haini mndu ngene bahatahe vanu ngabo nrongo ukao mruka shindana na bahati haukea atende hatende vanu dzina lokali ulwa dukani na mangalie bwa Komori henamna vanu sambia rengo ya tilo ya baliliwa juma uone swa utungu hasibabu de yabo ya wandu wa serikali ya azali waelewa ukana nge mtukufu le dzina la henga lanzi wao yesura ya henga nzi wao ezetwabia za henga zanzi wao wanansi yo mndu na tikiri hadae sambi ngwanziwa no anabala haini siku wandu wala muhabotasi wambilo kasambinge yabo kajafa ngutordi haundu wandu wa mabango manzao izode za hunda Dr. Ashimet haini siku bahanu yaliyo mguna mvukishe ba sha ngabo wandu wa manzao vahe serikali inu wamdenge wambalilia no wamdende nai yonde za hunda ngabo wandu walo mijini watu ujibiwane madzina ya hatu watu ujibiwana wandu watukuha wanzoiti watie balbala wate balbala na ujalu na upeu leo inu ngoto parisa ngwao yabo wandu walo dembeni wonifanyo wana video banu ngabo walo na watukiwa hata ba na banu hata bomdra tukiwa yengo angalo urende video ya hangu wo tukiwa yebo bo hajimba swali yafanyo video mdra tukiwa ongo angalo urende uitimize yebo bolte yafanyo video utojibwa na yengo mangalo urende zin kestio za chance na bahati atenda yazalo abantu dezila ya hele jimbo uvulana timri yazalo hale bonge kanzaru wonese mbabi wanu ukana vanu niambike zalulu ngam aminu kana henamna la salasa wakawa ujifikiria wakauhisi ukana kwa tina mru wa ushida ya wa derangement neza jaza mhunda la salasa ngam amini kaharengeleso nyinji
insemeni yaifanya umagobani ngamuamini kahaelewa wanu ngabo wandu watogwamba vokali tijindi badi banuze vokalizi nukabati mri ya rongo wa yambangu iyo fundi Musa wanu izo dizo ni wani yao ndizo mruna tohembe ukana ngu iyo fundi Musa ngardo direngeze azma banu rimkaze makala banu hata yalibedene iyo la muda wala hadho ngardo mkaza makala banu hata yalibedene ili rionese kabanu sisi karutuwani ya suraya ya Mungu shaizo sisi riwani yao dayunu ya huposheo kabanu karjama kabati mrulo na maboto zo Mwenyezi Mungu asamtukuza na banu ngama nzo nabeza saa tena na mwangalie ndongo nzima fundi Musa Adamu mahafali yahe azali hakabo mimrure mwezi azali shafundi Musa Adamu ya association yahe ikubaliwa na daula ya Faransa au kama yote ndio arma so administration français ya association yahe ikubaliwa na daula ya Komoro ikale fundi Musa Adamu ngufanywa mahafali haunge na uwanzani wahe daene hauazali ngumwanzo zo ferizahe minga mwezi azali yojibiwa hata ntolofidia ikati undukana ngam ane tolofidia yezi azali ngejo sabonti jo katayar yetabu de kati tolofidia bure na balake jasia keja sabonti shaye kale ufundi Musa Adamu ngurongozano na azali hau hamla likazali arma mahafali ende yuamferahe shabuke tuone sakabo amjoka uone saka fundi Musa Adamu ye traitor minja hadi silongoda mina fundi Musa njakubaliana nongoda mina sina ujana be traitor kajantrahi no ngari waniao haki leweinu wanruanu ya jokari kanjema de kawa jawamba ukana zenongo wabia za mlenje wamba ukana zenongo rahamba zila ngabo ushahidi na anataunu rielewe kama kweli wanu wazingara wakahamba kweli shawende washangazi warango polisi wakubali za ereri ukana warende nai ya wabahazi wakaleti za wowo warukontinye au waelewe ngoja ila haba hata ila wadungia mmadisha yewa bujiburilu wadusomkaza makala paske bano muhimu hao ngwaona mafundi walo wahimilio dingoni mwao de kinaola fundi mumbeni wala fundi Said Abdullahi kabati mwanadamu wanu ila na hamba omwadoni wahea rohombi wa haupeu fundi Said Abdullahi yena rohombi seri mama fundi nusu ya wananya yabu kana uparo jibi wananjema paske fundi Said Abdullahi ngutukiwa wa kazinti waitindae sido ufanyoze njema zinu abunge fundi Musa Adamu aanza ntimizi renga zihadhara za hao urenge imani ya hao urenge wa msomo wa hao urenge imani ya hao hauka huono ukana ngawe na disetama yoti nsabati mtundu nro ngawe na disetama yoti ngawe na papie za Faransa no urenge disposition ukana kutuhenda wa nchi Faransa hamadu wa jina urenge disposition ukana hujojua wende ngazija wende wakenti ufanye maisha ya hao wasawarantiho wayabu waiho shahurenge initiative ngo collecte mapesa ya majlisi hawizo ufanya ngamuamini kazera enseignement lonizo fundi Musa Adamu yekado kwa mapesa majlisi ya uzuru wa dini yekado ekabwa tangwa mapesa wo collecte wamba ukana ngarenda haruma action fulani ha ordone ngabo ma trésorier yabo ngabo wandu wafanya uzengo hizo yabo so ndizo rijibi wa association pia zihimilie abonge fundi Musa Adamu neke zenongo zinu pia zihusomo tena ngojuo wa ingo juo wema haukabanu acti inu wandu wa uzuri wadini wakauhima abo wakautehada na bala wala dua ukantiza wa urenda utihindu nganzo wajue yono bahanura nzoro toeze nyaswaha hakuwandu wa uzuri wadini ngabo nusu walo yabo walona haruma unafiki wandu wa uzuri wa dini ngabo nusu walo yabo wa urenga ndongo wazitowe ngabo wandu wa uzuri wa dini walona entere wazitaha yabo personnel yabo wandu wao kawaja wajihundu upanshe usoni mwa mdu fulani ngwa kataka makapablu wa hukaze bahanu wa hukaze mzifeli wa hurende tihindu noili wa hudestruize yode ze misio za hao muna jaili kama jua découvre shangari amini ubo fundi Musa Adamu ukana henamna wafanye continuité ya he emisaada yu ya heze madrasa neze nongozo tipia ngamjuo kana ye falsafa ya huzuri wa dini haba hade namna ya ushinda ibasauhe harmoni vo regional harmoni ya India na banu zari shangaza banu la salasa na kamlasi wanwandu walo na association bao ya usaidia
Ebo ka fundi musange populeri habaha na mkontinye banyu mfanye zinji, msaidie zinji ili banyu muonehe kanga msaidia hao. Siku banyu kabati konkurrensi haini mndu nafanye njema zoyaumbiwa soprano nge yabo fondation ya henge saidia hao kabaja paruka problemu jiburilunge yabo busaidio kabaja paruka tabu fundi musale hajarengerele naribulie zenogo zende ukuyulu bahara kanzaru wenese ngar jordil wonane tena kamga benze Mwenyezi Mungu na rinkez joka na hairi na haini mwanadamu ufiki uanzoeri hadaye yanze ikebanu yenti ya hatungi harma amani, yenti ya hatungi harma mwendo mwema, yenti ya hatungi na hawanjema henamna maisha ya harma yenti ya hatu kanga bwandu wa himilia zenongo zinu mnyajangu na jailie maisha ya hao yake hamade namna yenti yende siwa leo kamgwa benzi haini mwanadamu uono kana bala yenti wasumanazali nekipahe ngwarifanyia onjema Mwenyezi Mungu na jailie maisha ho maisha za familia hao yake hamade yenti henamna ilio leo wanazijomba wanu wamakota bleu Mwenyezi Mungu narikeo ushinzi mwema yenti hatu iro haruma zitambu kamgwa benze Mwenyezi Mungu yarijailie heri na baraka haini mwana mkomori ujihundo bani bahanu kamgwa benze Mwenyezi Mungu ajailo walo watumba mgwa wanraume wanzuanruashe mgwa wanrawashe kamgwa benze walo molopitali unono ngarjo wona na tena kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.